ibyabo in Jesus name. Reka nsengere Jessica. Mundari konje. Twagiye Jessica, mundari kukurya kutari. Ngaho fungura video yawe Jessica. Sara batangiye kukwandikira mu mwandi iri kuri WhatsApp, kura kuri micro. Sawa. Okay. Ngaho Jessica, ngaho. Jessie. Amazi nayazanye ngayo. Okay. Uri kubabara hehe mami? Ndari konja umubiri wose nambaraga mfite. Nambara gufite. Wayafasha amazi, fata amazi yawe. Data ndasengera y'amazi. Uyaha umugisha. Kubwa Jessica in the name of Jesus. Amen. Jesse fata agatambaro cyangwa akayiswima. Jessica Imana igukuyeho umwuka w'urupfu. Ufite umwuka w'urupfu ku buzima bwawe. Jessica mvuze ko ufite umwuka w'urupfu ku buzima bwawe. Ngiye kwirukana. Kwirukane mu izina rya Yesu. Benshi izina ryawe bari bagiye kuryumvira rusororo. Ariko Uwiteka kugaruye mu bazima. Wagafashwe agatambaro? Ubundi nari nangiye kubyumvamo ko nenda gupfa. Buri wese yandike kuri Jesca avuge ngo mu izina rya Yesu. Urupfu kuri no ndi serious. Uri Jessica kabisa afite umwuka w'urupfu. Louise mukobwa wanje uri kuza uri mu nzira. Nduwimana mafi. Zana bebe tumusengere ejo zaje ku ishuri. Warutangiye gutaha. Warutangiye gutaha. Bene data ngiye kwirukana ibintu muri Jessica, reka murebe. Birekure mu nda hawe nonaha mu izina rya Yesu. Ikintu kiri kukonka amaraso nonaha gihagarare. In the name of Jesus. Ikintu kiri kukonka mu maraso nonaha. By the power of the Holy Spirit. Ikintu kiri kukonka mu maraso nonaha. Name of the Lord Jesus. Ndakibwiye ngo nonaha kikurekure. Ndakibwiye nonaha kikurekure. Shaka utereka telefone yawe. Maze nkure muri koti nkwereke. Lebosha kuko ndagiye kugenda. Nonaha in the name of Jesus. 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 Muri Jessica ndakibwiye nona. Fata ya mazi Jessica. Yafate, ufate kagasume, ugushe kugasume kawe. Chaque perfume kawe. Quick. Chaque perfume kawe. Washizemo amazi, wagashizeho amazi.
Mana Paul yarasenze in the name of Jesus. Asengera ubutambaro bukiza abarwayi, bukiza abantu ibibembe byabo. Ndasenga none ahanga. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Mwami ndabibwiye ngo bitsindwe none ahanga. In the name of Jesus. Agatambaro gashekunda yawe. Gashekunda yawe. Gashekunda yawe. Aho uri kubabara. Ndategeka none ahanga. Ndategeka none ahanga. Ndategeka none ahanga. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Iyo mbaraga yose y'abakonikoni yari kuzi ndayibwiye nona ikure kure ikure kure ikure kure irekure inda yawe irekure inda yawe in the name of Jesus irekure inda yawe irekure inda yawe in the name of Jesus nona hanga in the name of Jesus irekure inda yawe in the name of Jesus irekure inda yawe irekure inda yawe in the name of Jesus. Ubuzima bwawe ndabugarura nonaha. Ubuzima bwawe ndabugarura nonaha. Ubuzima bwawe ndabugarura nonaha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuri Jesca nona. Toka shitani in the name of God. Father, I pray. Father, I release the grace of God, the power of God be upon you now. 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 In the name of Jesus. Thank you, Father. Yesu Kristo. Fungura ubuzima bwiwe. Mana y'ijuru. Mana ishobora byose. Kingura ubuzima bwa Jesca. In the name of Jesus. Open. 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 In the name of Jesus. Open. Open. In the name of Jesus. Lo prado sikatalabosh. In the name of Jesus. Ndabubwiye ngo nona. Ndabubwiye nona. In the name of Jesus Christ. Right now. I command you spirits. You spirits. In Jesus' name. Ongera ukureho. Kuraho. Fata yandi. Tayari nakize urabona ko ndi kwiyegura ubundi ntago nabashaga no kweguka. Tayari. Ongere. Ahubwo imbaraga numva zano zivuye. Awi. Kanywa amazi. Awi. Mfata amazi pasta. Ntago biragenda neza. Warumbwiye ngo nsubizemo agasumi. Awi. Bamwe batabi. Ongera ugashekunda yawe. Father, in the name of Jesus. I thank you. Glorify you, Lord. Glorify you, Lord. Glorify you, Lord. In the name of Jesus. Glorify you, Lord. In Jesus' name. Pastor. Hey. Miserumva ubucyuye kandi imbeho yari yakubise kamanze nkure mu mupira. Sura ko nari nambaye ibipira byinshi. Mise ncyuha we uzi ko nyize. Yes arakora, yes arahari. Pastor. Hey.
nari nabibabwiye ba Godfather. Ba Godfather nkababwira ati ngewe nta mafaranga nshaka, sinshaka kugura indi miti. Ndi bugogere Pastor Akim ntago buri bwira adakoze live kandi ndakira. Ni izina ry'Imana ndagatwika biriya y'Imana abantu twari turi kumwe kwa Godfather babikubwira. Nari narwaye narembye nihebye ndi kuvuga ati abanyeshuri bagiye kujya kwiga ndi mu buriri nta mana nyagasani. Ndashimira Pastor Akim unsengeye Imana igikomeza gusiga amavuta mana we. Dore musigudu garika muzamura kubwire kuva nagiwe narwariye iwe na nubu ngubu nari narakira ahubwo yumiwe. Yambaje ati se uracyarembye n'igihe cyose warwariye ko narinzi ko wakize. Nyirabwahe kwagira ngo hano mfite umukozi uzerera mana nyagasani arabu akora ataha ariko nubundi yizira saa 4 za mu gitondo agakora nk'isaha imwe akaba arirukanse simba nzi ngo azanye ibiki nubu namuhejeje inyuma y'igipangu. Ndabyutse mbona abana bari kurya muri salo bonyine hanze harasa nabi undi mukozi yibereye mu gikoni undi nawe ufi ya gipangu yagifunguye yirukanse. Wajyanga imbwa muri gase mu karenge ahora agenda nubu ngubu ngiye kumuhemba itagenda. Namubweti uriya namubweti muheze inyuma y'igipangu mbanze nsenge ndaje tuvugane. Umukozi arakorakora akantu kose abonye arandurura akenda aratwara kuteri z'abana aratwara n'umujura ruharwa amavuta arasuka akajyana ibyo byose nkamwihangana nkamubabara nkavuga ati nawe ni umuntu afite umwana. Ejo bundi kuwa gatanu mba ndamubweti urabona ndarwaye ndi mu buriri meze nabi uyu munsi ntabwo uri butahe uze kurara ahangaha ufatanye n'undi gukora. Ati nta kibazo. Umwana w'umukobwa yaragiye akubitamo akamini mbonye yambaye akamini ndamubwira ati okay ubwo witeguye gufasha undi mwana nari ufi sinagiye kubona ndi gutembera muri expo najya kubona nkabona yicaranye n'abasore muri expo yatumije bye ndagapfa nabi. Ndavuga ati uriya n'umukozi wanjye mbonye muri expo wambaye mini wicanye n'abasore cyane agari. Subira inyuma ndamuhamagara aranyitsimba mamagara umuseriveri ndamubwira agenda ukore kuri wa mukobwa ufite tentire mu mutwe azana. Ndamubwira ati nago nagusabye ngo ukorane n'undi mwana kuwa gatanu kubera icyuje hano mburi kintu namukorera. Ubwo rero ndebye ukuntu munda kuvejo munda ari kundya kuvejo nta kintu nariye cyo korana ndi kurya serelake nkanywa na nido nkarya n'imbuto nibyo bintu bya binunze imiti nayo nayimaze. Nabyutse nonganya Imana ndayibwira ati Imana kuki nari gukira kuki imiti nshiranye nkaba nari gukira n'ukuntu imiti henze nge nta yindi miti ngura nimba koko nandikiwe mu gitabo cy'urupfu ubwo ngomba gupfa. Narindi kubyumvamo ko nenda gupfa mu nda njyaga ngenda gupfa. Ubwo mba ndagiye mbaza uriya mukozi wundi namaze se uyu mukozi kakora ataha ko ntamenya ngo ni ibicyazana ni ibicyajyana kunajya yiba abana akabiba amakutera akabiba imyenda nkamubwira nabi ubu yazandoga ubu se uzana ibintu simbimenye. Ni na mpamvu bura naringize umujinya ndamukingira na pastor nari mukingiranye bari pastor uzi ko mu nda hakize ndashaka umbwira ikintu nari narwaye mu nda ngiye nago nabyemera mu nda harakize no ndakikubwira ariko urababarira uyo muntu ngiye kubwiriza muri church niyo mpamvu uri kubona ndi kugenda. Ndamubabarira pastor nta kibazo ngaho ugenda umubabarire kuri gate ndeta nkubwire ki afite ubugoryi. Okay ahita avuga ahantu avuye ikibazo cye yicara agenda ngiye nahimvuze ati reka muhembe udufaranga twegendere arazerera ntiyumva akunda abasore mana yanjye Nose urabanga kwa bivana kuri mabuja Bana we uzi ko nakize murebe ndi kugenda nizego ko bikira Mariya. We nari meze nk'agacecuru k'imyaka 150 ngenda nunamye ndi muri nateraga intambwe ebyiri ubusara cyahari niyaki kandi heka kiyica ko hari ikintu nshaka kuvuga. Okay sawa ngaho mbwira. Hari abantu barimo kunyandikira
bakambwira ngo Pastor Akim arababwiye ko tugiye kubafasha, nagira ngo mbwire abantu ko ari urubuga rw'abantu bitanze gufasha abandi. Oya nta kibazo ushaka kubumviriza sibyo? Ukumva ibibazo byabo nta kibazo ukabijija sibyo? Ninjye wa mbere munshyire ku mwanya wa mbere. Let them to be. Sibyo? You can understand them sibyo? Abantu bari i Kigali mfite kabine yo gucuruza amatike y'indege. Ibyo teta nujya mu Rwanda uzambwe ugomba kugura itike y'indege. Mfite kabine yo kugurisha amatike y'indege. Ndabasaba ko muzabangurira amatike. Sibyo? Yitwa Wise. Yitwa Wise. Ndabasaba ko muzangurira amatike. Fungaho yagiye. Natwe hanga twazigura Fanny. Nyota babwire ko yitwa, babwira agence yanjye. Agence de voyage. Nazo mubwiye ko namubabariye ariko ntazongera. Urumva? Kugura amatike. Niyo turacyari mu rugo? Oya, ngiye kugera. Okay. Iyo agence dufite mu contacting byo mbaha n'ibiciro byiza. Mugenda mwicaye ahantu heza, Imana ibaho umugisha cyane. Iba hehe? Iba mu mujyi, haleluya, kuri chic, Imana ikabagira neza. Nk'abafani bose ngomba kubagabanyiriza kuko n'abakobwa banje mwese n'ibitike wayiguraga idafite umwuka wera, njye ngushaho n'umwuka wera, nkanagusengera, nkanaguhanurira, ukagenda uzi ibyo ugiye mu cyo gihugu ugiye gukora. Niba ari business ukamenya ibyo ugiye gukora muri icyo gihugu, Imana ikakugira neza. So you must need to buy me for the ticket. So Imana izabagira neza, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. So muteze papa bahizi sibyo? Ngaho mu nkande uturoza nigende. Pastor n'ababa hano bashobora kugura, ababa Burayi bashaka kujya muri Afrika. Itike irimo umwuka wera, irimo umwuka wera. Nta kintu uri kumbwira Pastor Akim. Ntabwo urarangiza kumbwira sheri. Ntabwo ndi sheri wawe, njye ni pastor wawe. Pastor wanjye. Ntabwo urarangiza kumbwira. Nine rinda gatumaze mvuge kwanza iby'amatike yanjye y'indege. Okay. So ngaho cyo video nyine ndangize imite nkubwira umuntu utumwe sibyo? Jesse. Okay. So ndabasabye mwese muzangura amatike. May the Lord bless you. So Imana ibaho umugisha cyane. Agence yitwa gute? Yitwa Wise. Nyandikire, ushaka kugura nyandikire, ndamuha abakontakti yose. So buri kintu cyose kame mu duteza imbere n'ukuri kw'Imana, nimuzonye kuzigurira ahandi. Belgium to Kigali mufite promotion. Of course niyo murana promotion, kandi promotion njewe. Kandi uri umukobwa wanjye nshobora no kugwera visa n'itike y'ubusa ku buntu, kandi tugenda ku buntu, nakubwira ati genda ngukoreho umugisha nanjye. Ariko uzi ufite isuri hengamye ugomba kunyishyura double. Ntabwo njye ngurisha abantu bahengamye, ngurisha abantu basa neza mu izina rya Yesu, kandi buri wese asa neza arahanga. Canada to Kigali, yes ma'am, yes at to become, yes I give it to all. Ngaho iyo umuntu avuze ngo ngaho abashatse kuvuga iki? Teta, what I mean? Ngaho is like have a look, you know, like it's like ndebera. Oya abahengame n'abandi baza bakavuga ati ngo mungabanyirizeho ngo mungurireho 200. Nje uncuruzwa ngorana n'ababoss. So kandi muri ababoss muri ahangaha munteze imbere, Imana